Hello guys, so ubu uyu munsi ngaba ngiye kukwereka ukuntu ushobora kudownloadinga movies kuri agasobanuye 250. Niba ukunda agasobanuye kora thumbs up cyangwa se like, noneho dukomeze. So nkuko uri kubona kuri agasobanuye 250 bazanyeho indi future. So iyi future ni yihe? Iyi future ikora gute? So nibyo ngiye kukwereka mu iyi video. Please kora like, noneho twikomereze. So hano ndi kuri agasobanuye. Nono ino page ndiho bayita download movie. Okay? So nukuvuga ngo ushobora kujaho link zose ziraba ziri hasi muri description. Okay, just checking hasi muri description, link zose ziraba ziriho. Noneho reka nkwereke ukuntu ushobora kudownloadinga movie. Ntabwo ushobora kudownloadinga movie kuri no website gusa, kuko no kuri YouTube birakora. Noneho byose ndabikwereka, reka nkwereke. So reka dutangire. Hano nkuko uri kubibona ni kuri agasobanuye 250. So hano nshobora kurondora movie nshaka kudownloadinga, ndafata ino. Noneho nimara kuyifata ndakirika copy link. Okay, noneho ndagaruka hano shemo link yanje nkuko uri kubibona, ndayishiramo ndondore which format. Nukuvuga ngo ndafata mp4, noneho nkinike download. Ako kanya nimara gukika download ndakirika hano, noneho barantwara ku indi website, ndayicancelinga ngaruke hano. Noneho uri kubona ko yatangiye 2%. Okay, so nkuko uri kubibona, uri kubona ko iri kuwereka done. Nukuvuga ngo hino nshobora kudownloadinga now. So reka dukirikeho turebe. Uri kubona ko njane ku indi website, gusa nubwo yanjanyeho nkubona ko ngarutse hano, gusa nkuko uri kubona ino screen ikuvuga save. Nukuvuga ngo nshobora kuyishira muri computer yanje. Okay, nkuko uri kubibona iri hano ni kuri library. Hano niho video zanje zose ziba. So nukuvuga ngo ushobora kuyishiraho. So reka nkwereke, ninkirika save, nkuko uri kubibona ndagaruka hano. Urikubona ko iri kudownloadinga. Ibyo ni ibintu byoroshe. So ngiye kubikwereka kuri mobile ukuntu ushobora kubikora. Hello. So ubu ndi kuri mobile yanje. So ngiye kukwereka ukuntu ushobora kubikora kuri mobile. Nkuko uri kubona ino ni mobile. So hano niko screen yawe irabimeze. Hano ndi kuri agasobanuye 250.net website. Nukuvuga ngo ushobora kujaho ukareba movies. So ukuntu rero ushobora kudownloadinga movie hano kuri iyi website. Niba ushaka kudownloadinga katuvuge ino movie, urayikirikaho. Nukirikaho ako kanya barakuzana hano nkuko uri kubibona. So urakirika ku tudomo dutatu hano. Ako kanya urakirika kuri copy link. Ako kanya nuva ukirika uruhande, noneho uje kuri menu yo iri ku ruhande, noneho ukirike download movie. Ni page nshabazanye. Noneho ndashira ya link yanje hano, kuvuga paste. Noneho select format, ndafata ino. Noneho nkuko uri kubibona ndakirika download. Nkuko uri kubibona irarindira gato. Noneho ako kanya irahitiza. Noneho ndakirika download mp4. Ako kanya barantwara kuri indi website, ndavaho. Noneho uri kubona ko itangiye kudownloadinga. So ndarindira. Uri kubona ko yarangije. Noneho hano ushobora kuyidownloadinga. Uri kubona download now. So ndashira muri ndakirika download now. Ako kanya barantwara ku indi website, ndavaho ngaruke hano. Ako kanya uri kubona ko bavuze download. Okay, so nukuvuga ngo yaje.
nirika hano ako kanya ira downloadinga. So nkuko uri kubona hano hasi kuri downloadinga, ndaje kuri downloads ukona ko iri ku downloadinga. Ni ibintu byoroshye cyane. So nkuko nabikweretse process ni irasa gusa nuko hano nyine ukona ko screen ibintu ukuntu biba bimeze ntago biba bisa no kuri computer. So nico gituma navuze nkwereke ukuntu ushobora kubikora kuri computer. So nkuko uri kubona nuko ushobora kubikora nimara ku downloadinga just urakikaho usavinge muri photos.